hatu wabuze kibuzo kirungikonga wacisha mu ukweli yaha ne yeshengereza ngo wakabananda kuza yabajoininge bamuhe faraga atabonore bakwaterera nko kwabana ubwo mizo bakwaterera maredi no ubwo munago so hatoko tari umho HNRM actually iki kibajyango nyarakate ho rwari ukutera karuru museruzi emitwaro mushanshu ne 12 konko kashanga petitions zarwo myanya mike ekiri kumayisa ngo ahengi ebintu byo bikagendaje kureka uburemezi bwabaho ahi bayakozere impunity tabamwe nangwa ekimputeka teka ngo nenshonga nkuru ekirungi cya chairman wa Rwangisereza umuyihanga ryona wo kitinsa president Museveni aine intelligence kandi batakarangirire bari abatango doyi doctor urukanga rwa system ya mukuru wihangana bana bamanyi byagendo misho byona nicyo nukugerera ngo abesinge ahariye intelligence kwaramanye ngo umuntu nankaba kamushagiza habeho buryo bwo gonjora enshobejo Bible negera ngutwira gumant shobia ngo kugira ngo ntumba bazishagire tugiziremo abantu bari ba mafias bari kuteganisa majority ekiko basa kuretera abantu ijo ninyushwa ndo commentinga mu kutugumwe abantu kunama bakitukira ngo bakahunama azeke tukirungi aha bwapati Alex boti n'abantu abasingirwe ona abantu bona bakwendagaraga nka independent akaruka kakarumwa abantu maybe bashatu narabano mu primaries konka bakurengara babiri mendagaraga independent atubuhona kuba bibiri mbabatari bibiri wabari wakabiri bono haya singirwa kwikiriza okuyiba kibuzo cyawe Mr Boaz okuyiba karuru tishikumayisa ngo babibo kubanza ningo akabiri ningo akashatu ningo akane so omuntu omushuma wakaru manyo mushuma wenkoko no mushuma wakaru bora nabashuma ejo nico kubanza icya kabiri abantu babevinga kaba boda boda biba pia pori stages mukaga zona zirikaba ko no mushuma aha so now omukuyiba ori yakata kuyiba kugira ngo guna ateka na abanamba ya kabiri wakayiba sanguruza so atwaro utaruyobo so yaba nayiba ayiba ba agents buriyo ndizo tari kumanya yarabo akabiri yarabo akashatu so ayiwa bodere ba candidates banaka ba agents bawe abihaho abashashura ekishani cyubura appointments zuburaho oyebuza abashabana batera amasumu hatigisabaza konka ifite n'ikindi gace muganda abantu bengi majority bakayikiriza kanko icyo kureberaho banzo kwate namba yabaye betsimbere bona aharivo yabamemba ba parliament na ba LC5 chairpersons basically washanga ngo petitions aha bamemba ba parliament bona baye betsimbere all the aspirants washanga ngo petitions ne bishatu na nikimanyisa ngo nabandi kabishatu katugiye ngo bazo mu category nke yaho nariwe kama yandiki yanagamba kujyo umukanya katimvuza kuronda evidence na buri kimwe abasagara bengi najya ati bansinga abergo Alex yes still on